Zabil sa? Nie, ako ja som videl iba taký bug, že on nepadal. Buguje sa tam nejaký, no. Dúfam, že nie do textúry. Netrčí mu ric spoza toho. Ešte pozeráš textúru, čo robíš? To dokričal. Ja. Holy fuck, čo? Niekto tam strelá. Ja by... Pytle. Odkiaľ, Nevieš, či je odkiaľ? niekto v tej chodbičke. To ja to strelám. Dakota, nevieš, či je niekto v tej chodbičke. My tam nevidíme moc dobre. A Počkaj. môže tam byť stále, hej? V jakých chodbičkách? Je nahoře, je na větši. Díky, že to kryješ. Díky, že to kryješ. Teď jsem střílel. OK, OK. Ľudia, stráži niekto ten vchod? Je tam znova. Ja idem za nimi, aby ukrieš to tu, nie? Dal si ho? Dostal něco. Super, super, super. Ty vole.